لو بدنا نتحدث عن الوضع الإنساني والذي يمر في قطاع غزة الحديث يطول ويطول ويحتاج إلى ساعات كثيرة. نتحدث من جانبين الوضع الإنساني. الجانب الأول العدوان الإسرائيلي المستمر من ناحية أدى إلى خسائر وآلام كبيرة جدا من آلاف وعشرات الآلاف من الجرحى، والجانب الآخر الجانب الإنساني الذي يتعلق بالتدمير والقصف الذي يتعرض له الناس أو السكان في غزة من المواطنين، أطفال، نساء، رجال، في مسيرات سلمية وتستمر حتى هذا اليوم. كل جمعة تخرج هذه المسيرات لترفع صوتها للعالم أن تقول ارفعوا الظلم عن غزة، ارفعوا الظلم عن فلسطين، ارفعوا هذا الحصار الظالم. هذه المسيرات قابلها العدو الإسرائيلي بالقنابل وبالقصف، يخرجون لا يحملون شيئا بصدورهم عارية، فقابلها ونتج عنها ويلات كثيرة جدا أتحدث عنها. لما نتحدث عن 30,000 جريح، غزة كلها 2 مليون، يعني هي جزء بسيط من اسطنبول، محافظة واحدة اسطنبول. لما يكون فيهم 30,000 جريح هذا عدد كبير جدا بالنسبة للعدد المحدود جدا. Gazze, Filistin bizim gönül coğrafyalarımızdan bir coğrafyadır. Hakikaten orada yaşananlar artık belki sözün bittiği yer, yaşanan yıkımlar, şehadet haberleri, yaralılar, sözün bittiği yerdeyiz. Öyle bir hal almış ki Filistin'in hangi toprağına ayağınızı basarsan basın her birinde artık Müslümanların kanlarıyla dillenecek, kanları o bastığınız toprak artık her bir taraf Müslümanların kanlarıyla sulanmış. O yüzden dediğiniz bir husus çok önemliydi. Artık Filistin Siyonistler bir yeri bombalamadan önce uyarı ateşi yapıyorlar. Öldürmekten daha ziyade insanlar oradan bir şekilde yılgınlık, bıkkınlık, ümitsizliğe sevk ederek Filistin'i bu haliyle artık öldürerek işgal edemedikleri Filistin topraklarını, insansızlaştıramadıkları bu toprakları belki göçe zorlayarak, ümitsizliğe zorlayarak işgali nihayete erdirmeye çalıştıklarını görüyoruz. Bir Filistin meselesi bizim için de bir kere ümmetin dirilişi, çünkü ümmetin düştüğü yer Filistin'dir. Tekrar kalktığı yer de Allah'ın izniyle inşallah Filistin olacaktır. Filistin'in bağımsızlığı, ümmetin bağımsızlığını getirecektir. Biz meseleye böyle bakıyoruz. Bizim Filistinli kardeşlerle diyalogumuz çok eskilere dayanıyor. Yani alakatna ma'a ikhwanina fi al-aradi al-Filistiniyye alaka kadime cidden yani. Elhamdülillah son yıllarda Filistinli kardeşlerinin Türkiye'ye gelmesiyle bu daha da pekişti. وهذا الأمر اشتد بوجود إخواننا وكذلك ويعني هجرات إخواننا الفلسطينيين إلى أراضي تركيا اشتدت علاقات بشكل جيد. Yani biz parti olarak şu 4 esası kendimize ilke olarak kabul etmişiz. نحن كحزب الإسلامي لدينا 4 مبادئ. Yapacağımız her işin İslami olması lazım. لابد أن يكون الأعمال كلها إسلامية. İkincisi ümmetten Müslümanlara faydası, maslahatına uygun olması lazım. لابد أن يعني يتناسب ويطابق مع مصالح الأمة. Üçüncüsü kendi özgür kararımız. لابد أن يكون القرارات حرة يعني من أنفسنا نحن. Dördüncüsü de gücümüzün, kuvvetimizin üstünde olmayacak. والأمر الرابع والأخير لابد أن يكون العمل أن لا يفوق فوق قوتنا وإرادتنا يعني. Dolayısıyla bize hani Filistin'e Kudüs'e yardım ederken bu ilkeleri göz önünde alıp yani belki başka noktalarda cüz'i olarak gözükse bile bizim için büyük miktarlardır.